Tonge pazo kule deni style banzio ya mundumuka emoito. Mabita mangi no alo discussion ake ni kanamu kama na style la comfortable nundu ndo kwa style ye ne onzio lakini kwa dawo mwene nde comfortable nando pia mayana na siami pia ndo amuma kuebu ebu maitho ana ebu nini ugedia yo no kesi ono kesi la bambe ndo isopika pia ngio na kuite ebu ndo manya utwa mama itabano anu makalio manya mukase nganya no kwati ye mwana kana ikesone kana batelo kamwili kamwe bando ba kwa ni kutegemea nondo muilie lakini mwailo sisi wakati maneso kama na the best thing utona kwika na baloto na kwikata utona kukwika mtu na kwika mapenzi menu nesa patena thina depending on rundu nyumuilie pia mupia onetha umama ndo nembwe munene lakini musene mutheke pio you know by difference nini lakini bele no ekajo no eko rundu wali muthekende mando maingi lakini bangi umuito no te muito no me anene yo no makoba na mabu mumene memu ya basa mutizo na muongeli maona na makaki to na ni aba za kiasi wa musio kalo una kwande kala ba go it is important to the mejao o di memundu aku and then you'll be able to see the best way on how you can be able to do it ndo be undu tuna kwa generally undu tetagwe museo but then you discover with time kana mundungi nde comfortable nawo ono mpaka nondo akapia mea ito sensitive menda akumba be comfortable nena nyana mo with mpaka a very comfortable na muika ate muiko na maundu menu nde ulalamika no kuenjoy akutumia kana nzi yako kama penzi munoka emoto nigandagisia ndakegwe wo islo ni wengewe tawanano kutumia nzi yako kutumia na kibahana kutumia na cha wasanzi yesu yo bono kaleo tama ile yaoneka ileo ziao jamaa aenda na dema ena period ndaka mesuno imweke ondo alafu jamaa onga dempe infection pe infection yidho abo ni kwa tundu kwa naandika infection I think ni infection yasia netele usongyo nina denova baba dogo nzongi imwa aiwa banga we kwanza ndende zitwake wetwa lakini awatayongi enoto akali wewe teto endana ndena kitu chambe mundu mukana periods ndo ilo kwatangana nake nundu pena kiko na mundu mukosu wasoma scientifically in transition ibu nuna kwa bitumbi no kiena yalio fertilize wa na you ande na udhambwe chao usiai wake ko kila chukuma chonda takamesu wona atinda kame paseni kiko kiko kila kina kitona kolota ya kuwa mwana na chao nicho chumete yu oyoka kwika mapenzi nake mwinyo the mwenye risk yake ko na chao no mithena meini mostly that no mithena tatoka nena no ume si ata mundu ume then swika thela amukanjo chao mapenzi menu ambona nezi amapaza ni maboy kama no la kwatune ba no akamo ino akamenu no waile kumesia pela ti zama kutune beta ko ilikeka no mithena meini no ume ngomezi amethana suno menini ne kodala na ya mino thelo enjoy kuba imano like kukikoni ndakameni sange mumongele infection sindu sya mthembo super I need eyumesie mino sya thala wiketa enjoy ngeka sekiwe chao kinatumia ndawa ya family planning na chabitokania ne kata ndakakwe bunundu ena kana kanini no very simple kindu chambe chambe ni discipline na discipline ya siati ethandri si kutala matuku make kindu chambe utanaika ni utala matuku make toka mana mithena minna ya sene mana nuna nsa family planning na abitukania o abitukanya matuku lazima wana ituku kunywa suo oni ya okay ethanno bitukanise the fasting mile kwika ambayo usemba mudimu amanga kana already ni muito etha already ni muito baithina kwa imwana ciawe baina thina ciana no ciani awa ona ciatianie bai bandu bena thina mwana ni baraka no kuthanga ye mwandikie kauka ikabete kwa uketikilei chakeli kwa mino thimo mwezi wani muito mwitikile mwana na mutie bayo whether wati muito mwimbu yuna discipline yendi yai ida tikela neno kusiokea ndawa isiwe kana mbati yo wembona you by the way kupanga zazi kwebitha nondo akoza tuingwa discipline nondo kabina ida na discipline first of all ya komana mithenela mundu mukawa we fertile ni mithenenu nena
na mithenya su ya avoid kuthi nake kana kutumia condom you'll be okay kwa uwa bika bandu wethia maybe makaya makula ziani tumia CD na kiweti ata kopena thina ni chaku ko chamu no kito kisubia niwezi yuga omegela mata manana ati chokela kibata ni chao kutumia CD o protect mokau kana wekala na stress oneka stress kukuthia mokau matalwa withie ni wa waye mamuti maidhala wanange fight mwi wake kila better ni chao niwezi kulikumba tu selfish kila better ni chao na very selfish na tuyasiati the best thing ni wa minomana na nyende mutaalamu wa manotala lakini nizimithana nitawapepe thela mundu muka with a fertile otono kwebu okay wa minomana methenesu wailu kwebu na most of the times it are not mithene tatuina wa minomana methenesu isuno methenesu then lazima mtu mwikatu mukatumia CD from there you enjoy kundi expert watala we bundu imateja expert watala bundu imateja lakini nisikwikata nisikutala wa ndala mulonde thesa utala ndevo mumbe nditutu mukulia zimwa na kwikata lakini atueleze ba lakini langi ukuoka ito mwa ndo ngilelezo mu somo ida ezi yomo nikana withie wa mana mithenela mukau we fertile otono kuebu ni mithena mina kupaza wakitoto kizagwe waziwo kwilina aye no idea yondo kutala wala kidi no ndinda ndenda weta kidu tena 100% sure lakini no idea indikala ni sindikala mithenesu ya ku fertility no within 3 or 4 days okay nimethenya yeteleka in short nimethenya yeteleka na mithenesu by the way ya period no methenya tatuina na siri neno mithenya period avoid ndukathiku yaume mwambaye kwikwa before ndukathiku na nondo no kindu kila hizi nondo mukauni wizi utala matuko nondo no kutabia mithena matuko meano na muthena ngembe na chao pekenda baile nai ina ba yuko thengea na kuige witethie thana kwitethia no yetela alafu hizo kata la ku mithena mina nena ina ni moka mobike ba mukozanete ni risk ya kwikata ina ni mukozane wa ba ko zana ndo kubiza moka mabite matuko ndo ndiza kwetsuka na nondo yuwe kata aya mumana mitendela fertile ni mitenda 1 2 3 4 mumikie kalendani mitenesu ti ya ku avoid mitenda period lo wale ku avoid mitenda fertile ti ya ku avoid nono mitenesu na oliwo mundu muka witha akwenda piu kwanza kathia iwo tileza mundu wa mwongo na mitenesu na oliwo mundu mwikwenda kwa mwana it is very easy use a condom those days only those days mamina the rest of the days go back by the way you can plan your nini very well in that system but it needs discipline no mpaka we very disciplined if you are not disciplined you will mess up yourself kwa umelamo Athiani ni twanire ndiye so tumia CD withia uitele kibe chako mwitha mukitethia inyo family yenyu anu batinda I think kasuone wonie wonina nona hormonal imbalance and all of that shabiki ungia kasi ya Kutu Town Kirinyaga University tuimbini wa mitambo alizalito wasengani ya show yisawa ulongi ya kulita wani kimundume kalamu noto na mwendo wa kena mesa kuidhia na wita na mituki pasta no it's a very simple logic story mba you say na story uswa with your first no kwenda story sio kwenda kuemptiwa secondly mundume osindondela kona mundumuka en excitement de lokona nukora ku akomisi nuko misita kwa ngo yake yetelete na kila mudha ya mwini yetelo kona na niyo kutumia bika wono nyevi yake mchambe nikiona alikanda bekalanga na mundu bika bupaza nake kala what does that one mean ni kutegemea pia kwa ndo mombe toke there first of all ke there mweona around 3 weeks kwa ndo sia mapenzi nikibathukanyo ukethia for example mundu usu niweze kwamba ku withhold kwetela nikana mwenda nyemwe kundu tono mukumuka ase nikwethia ndana mina mituki ai nukuchitia hapana utona kwethia maybe well no design yake sia mapenzi ndo wese na kawaida kwa ndo mombe tokethia na pia maybe tikindo kyo mu excite muno kwa undu kumuna kiuko ase ati nikwethia nane kati mituki
nukuchiti yaka na maondo wange it's very important with the chuni cha mathika na pia kumina mituki kwa yo manja ati mundu pia ne ku busy kwandu pia member na o ma challenge maki imwe ukethia we mana kuno kawaida kake ndetela ndetela na sasa mnamba spaze itaota nondo yu katika wiliko umete ningi yu mwanzako ndo amutia na tena chambe that medical problem wenda uko na ndakitali by the way unduwonde ute natural kana unduwonde kembwa gona we discover ndo alange matelia taku no siyoko na ndakitali no ndakitali menda masome utaalamu wa muwonde ukethia pema undu maingi mesiwe utesi na no siyoka nena nake ndu wanena nake no kukwebia maundu maingi secondly ingi to na there no ite problem pase no kulio kubundigwa niyo twasando no mabundigwa kama nai undu akwetela munana mpaka ukagata mukomina imwe na yangu kule pasa undomondo withia mondo suni health na the no so wa kwetaraka na maybe after kubisi vitali ukithia na toma uteleka maybe ni undo suni wonde tamno kwitha wayo ayundo toma uteleka we abikano wa mina is it advisable kwa ndo alama twanite yumundu na muume wake anondo batika chano kitumiwe kwa kuyanisi mundu is it advisable yukatika mitwa twazi ni mwa vitali na kabisa mundu uzundo ndongewekwa waya abikane ubikana no alikana no amina na ni mutwanite ni advisable kutumia cha kweka mapenzi it's not very advisable cha sexual tool ukethanga ienda out mecha with kiki bala faile no niko kule you nipa emela pasa no chani mituki kwete no ndo mwana niwe sinziani ibano na ngali sisilava na nimo kama ethia ozuzu kabisa no bingiti maanisha mo bichama ndo kuna ando lima twanite na niwezi baikale kaba ile watema ndo aswangi sometimes most of the people are challenge chuke that continuous utone there maybe no yambe lakini wa munenga time na wa mutendese kukela ingi until are now earn more time na kwa uno you just learn your mundu wako kama learn nesa ukamana mundu usu maybe tuambia no kusema mituki lakini tuke kalanga after that no usiokaleza katete chao akatete we wake nesa tukendo sembe lishindu isu for example si isu weta with ya mundu usu ane nonolo kwa masturbation na ndoko anda encourage those kind of things kwa unosio ando makamanda a good solution matono tetheka na kani mention kiyo na kaundi expert na ndio kiendikia lewa nesa lakini penda kitali umwi physiotherapist nisi wambeye kana mathinasu ti about medical na chemical medicine peke yake noto no kwethia andu amwe ne wiambia na mbie thinosu ko yokamba wikumu no kwa aume ndo especially ndo ndo isururu and all that ndo no ka umia metata ito langu kana itata ya bakati wa mao maso ma bakati wa mao na maso asuma ma loosen Utedia sometimes you don't lose erection. Kana some other times you get there. Nondo maso asuti makasu. Walika kuya mina mituki. Na kwa ondo uananda kitali wa kawaida ukethia ndo kutedia. It is good you look for specialists mamu the mboso mato no repair maso wasu. Nikanoke there maso maku ma repair wana no wasu kanesa. And according to the testimony of the doctor, nondo meka ana ndo ingi makasio kabaka kwata bina. Kwa unasia tumianzie mwena yabi kamwiso. Eti maanisha kana ndo ile kuendea. Waile kwika sachu kama na hii. Zielengi ndo notetheka na yoniwa. Like most of the times with ya peons ya utono kwato katetheka. Right, saitana na tena miongoni na itatu longe kulite no kega dem onete na ekalabasa ano mutume afani woka ano usiokete kalabasa ko tuikeke mapenzi onete na tuidhamba nondo ndio na bobe odhoko yunagu I long kutapia uzundaze kima imani dhambi wechao so what I lay no na leo kutumitoa si amasi all through
pesi ndo mbinge isolviwa na ndo kwitha mesinsia etha ni mukau no munana unundu andu ala mebani zio ndete makanisa ni kia ni wakadiza ni kia ndo ile kuna mithumbi imwe etha ni mundu su thino a period ni moya yange wa ni wailo kutapia iya utapia ndo bali alezi atenda nenge iya akakuya kwiliona ni muthuku na mukabangire suola wesawa ekatobangi muthanisa not unless with that kwenda ni sawa na kunuka tukekela sawa atuma kafea no mpaka wetewe oyo bono izama nita ndivi enda iguteke na no amuteke saingi tumo kafea kaiwa no hivi ndebyo ndo itsukano ikili okiuto usio zito iwo kwetewe